Šta vam ide na ruku, da li vam sad ovo vrijeme ide na ruku i kakve su očekivanja za naredni period što se tiče ovog mosta? Pa dobro, da vam poželim dobrodošlicu. Znači, nalazimo se na gradilištu mosta Moračica, znači jednom od najbitnijih i najatraktivnijih objekata na ovoj dionici ovog puta. Trenutno izvodimo radove na rasprošnoj konstrukciji. U principu završili smo negdje oko 2/3, znači rasprošne konstrukcije. Ajde da kažemo, što se tiče nekih rokova i samog mosta, imamo neki napredak, ali u principu ono što je najviše izazvalo taj produžetak su loši vremenski uslovi, prije svega, znači izuzetno jaki vjetrovi u Moračici. Evo vidite i danas dan koji je lijep, vidite koliko je vjetar, tako da u zimskim danima, posebno decembar, januar, februar, mjeseci, imali smo dosta praktično neradnih dana, znači zime vjetra koje su prelazile preko 20 metara u sekundi, znači u takvim uslovima mi praktično ne izlazimo u posljednje dane. I to je ono nešto što najviše praktično tu dinamiku sputava, da ne možemo da je radimo kako smo planirali. I pored svega, znači ja očekujem da kompletan most što se tiče raspuske konstrukcije negdje do septembra spojimo, naravno opet pod uslovom, znači od nas vrijeme pusti jer ovdje imamo problem vjetra i u ljetnim danima, ne samo u zimskim danima. A ova prva stopa, prvu stopu, znači što se tiče ova veza koju vidite ovdje, oporca i šuba P1, računamo da i 2 mjeseca možemo da spojimo. Sada potrošeno betona, željeze, možda napraviti neko poređenje? Pa sami most Moračica, znači što se tiče tako da, kažemo, recimo poređenje, samo da vam kažem, za stopu mosta Moračica i jednu stopu išlo je oko 5000 kubika betona, jedna površina, par košarkaških igrališta. Što se tiče visine mosta, znate, vjerojatno imate taj podatak da je most visok, stup P3 je visok 161 metar, praktično iznad Morače, same kanjona Morače imamo visinu preko 200 metara. Možete onda zamisliti kolika je to više spratnica u tom pogledu. A koliko radnika je dnevno ovdje angažovano, da li radite u jednoj, 3 smjene, kako? Pa u principu radili smo, znači, u 3 smjene, u zavisnosti od vremenskih uslova, nekad radimo 2 smjene, nekad 3 smjene, negdje oko 150 radnika je uposleno na mostu Moračica. To je znači ovih aktivnih radnika, proizvodnih radnika na gradilištu.